Omu butumwa bw'umushomirwe Minisita w'amakoro n'obushubuzi Francis Mwebesa, Purezidenti Museveni agize ngu Uganda n'ensi erikwikiririza omu madini gonana n'abantu boona okushoma edini ei barikwenda. For this reason, the President is in support of your efforts. This is not to mention the contribution of the Church to the development of terms of education, economic empowerment, care support of the vulnerable, and mobilization of communities for good causes. Ebi byona bigambirwa ha mukoro gwo kurondana sente zo kombeka ekanisa ya St Paul Bushenyi omuri Bushenyi. I want to implore teka abantu amani ngumureke tuombeka amaramizo aza kuturafe bagaturabyemu tuhikire kurabamu. Ojwekire Bishop w'ubureberezi bwa Western Koro Diocese Reverend Canon Richard Mubangizi nagira ngo abicereza bintu umurimo gw'amani ogwo kureba ngo ekanisa eji yayombekwa yahwa. Reba cyagambwa mukama omu Bible rukwera ngukuwa kwa waikaho okaremerwaho ngaha itwahika okaremerwaha abantu bona nubarebaho eryaha muhanda etumbukire rya iguru. Yes, erizoba nuteko kutiziriza kugiraki shikira ije kanisa tero mukatoliki tero musiramu tero anglican uyo muwe na contributingire kandi cyatuyamaga community twaba hamwe shana ningira umfumu we tashabire sente. Purezidenti Museveni ahireyo umuganda gwa miliyoni 50 aha mukoro ogu kandi sente ziri kurenga muri miliyoni 101 nizo zirundinwe. Twambetsire mukama tugira society y'abantu bahurire batine mico mibi. Miliyoni 850 nizo ziri kwetengwa okumaririza kanisa eji. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi.